Community Development Officer w'Egombora ya Rugando Elias Masuko nuwabandeze kukwatwa obo RDC ari kumwekwatira kandi amwetwarira ha polisi ya Nyihanga. RDC nagira ngo isabite yahwire akagambira CDO gukwara kwija kurambura project za Operation Wealth Creation hamwe na Uganda Women Entrepreneurship Program WEP omugombore ya Rugando konkeri yasakabura n'amasumu yagiyaho. Nakwata ubire nibamweta Community Development Officer Mwami Masuko Elias kandi ubu CDO wa Rugando sub county kuko nabe nabagambire ijobo nabire ni nkora monitoring sente za government ezeri kuteka umumenyeto Youth Livelihood Fund na no mbachara eza wepu eza government yatire omusub county ejo okuruga umwaka gwa 2016 ikatekamo miliyoni 115 esente zo kunabe ni nkora monitoring first of all oruna kunabe ni nkora monitoring nkashemere kuba ninjena na Community Development Officer ogwe ubakweta Masuko Elias konkeri izoba akashara muti yakora kandi yayishirika RDC akagendo mission no kurambura kunga yashanga group nyingi tizakabahoga kandi miliyoni ziri kwihikigana 15 zikahwerekera inja police ibyo murabigambiro hariho abantu barizire kubarambura habegombora tukatabazaho RDC diso hamwe n'akachiko ka social services bagire no mugombora ya Ndija hamwe na town council ya Nyihanga okurebuze nkozesa ya sente nizo zumwe kandi okubashangira imyeto yaguziriza boda boda takashashwire sente kuzumarayo ubwo abakaza bahirwe sente nce nibo bashangirwe bari kuzukozesa je awere n'imyeto sente bakazibona konka imyeto buzima mwatura hansi kuba nindeba ibintu byagenda geri izoba kushanga ngo tine groupe cyo kusurvivinga kandi tumwine cyoreka ngo mwenda kushashura sente kandi tushabanga sente zimugarike mu zishashure abo kwa mwa mutashashire RDC hati yimukana mani